uvijek bilo jasno da je nogomet igra kolektiva, te se driblingom treba koristiti samo kada se ništa drugo korisnije ne da učiniti, odnosno kada razvoj igre nalaže da se eliminira protivnik radi stvaranja brojčane nadmoći tijekom napada. Međutim, ja pomalo imam i svoju vlastitu koncepciju igranja, koju temeljim na želji da u igri što više uživam, da pokušavam ono što drugi možda ne uspijevaju. Dugo mi je vremena dribling bio cilj, a ne svrha. Počeo sam se privikavati da igram jednostavnije, onda bi se opet u meni raspalila stara krv. Vratio bih se driblingu i to podsvjesno, nenamjerno. Što mogu? Dribling je strast, kao i svaka druga, a strasti se teško odviknuti. Za Vukasa je najlakše reći da je igrač bio za sva vremena. I za ondašnji nogomet, i za današnji nogomet bi bio, i za sutrašnji nogomet bi bio. To je igrač koji nije bio gol igrač, a bio najbolji strelac tadašnje države. Igrač koji je mogao trčati. Igrač koji je bio vođa u momčadi. Jedan izvrstan dribler. Ja ne znam koju bi mu ja manu mogao pronaći. Vrlo je teško ga usporediti s nekim. Možda mu se približio Bobek, no Bobek je igrao drugi način. On je bio velik na svoj način, a Bajdo na svoj način. Bajdo je bio klasičan dribler. On je radio s loptom, on je tražio loptu. Dok je Bobek sa druge strane je navlačio igrače na sebe i gradio igru. A Bajdo je sam rješavao tu igru. Svi mi kad idemo u sprintu vodimo ili unutarnjim ili vanjskom dijelom kopačke loptu. Bajdo sa špicom kopačke vodio loptu. Tako da bi bio brži za 1 sekunde od svakoga. A što je još najvažnije, ako ste išli desno, išli lijevo, ako ste vi lijevo, onda ti išli desno. Jer je bio nepredvidiv igrač. Poti svake momčadi Bajdo je grizo, on je igrao, Bajdo je volio loptu i volio je igrati nogomet. To mu je bio jedan dio života, možda najvažniji. Tako da zagrebačka publika još uvijek govori, da je bar on igrao za nas, onda bi bili još veći. Ne može biti još veći, on je bio najveći među navalnim igračima koje se rodio u Zagrebu. Bernard Vukas rodio se u Zagrebu 1. svibnja 1927. Prvu službenu utakmicu odigrao je za subjuniore Konkordije 1940. s nepunih 13 godina. Zagreb je u jednu specifičnu okolnost čitavog tog ratnog življenja. Okolo su dizani mostovi, vodile su se borbe, ginulo se i padalo. Zagreb je živio kao nekakva oaza, rekao bi gotovo pomalo gospodski u tom čitavom okruženju. Pjevalo se, sviralo se, slušalo se Andriju Koncenog fenomenalnog pjevača, išlo se na operete, na opere, ljudi su hodali, šetali, zaista špancirali, kako se onda govorilo. Zagreb je bio jedno malo čudo. U to doba zagrebački nogomet pun snage, sa jednim građanskim u punom naponu koji jednostavno gazi, a onda su Mađari bili pojam nogometa, oni će ostati još i čitavo desetljeće poslije toga, pobjeđuje mađarskog državnog prvaka u 5 utakmica za redom, što je onda bilo senzacionalno. Sa Glazerom, Brozovićem, Ljubcem, Plešem, Jazdušekom, Leharom, Cimrovančićem, Vrpnešem, Kontrolkovićem, Vokotovićem. Dakle, radilo se na zagrebačke momčadi, a sve je to bilo na jednom kvadratu od nekakvih, od nekoliko ulica. Konkordijino u Kranjčevićevoj, igralište građanskog na Poturaškoj. To je sve skupa 500 metara. Na tom prostoru mi imamo igrače svjetske klase, a grad broji 200.000 ljudi. Konkordija je bila i dobra i izvrsna, imala je krasnih igrača, bila čak i prvak ispred građanskog, ali svi smo mi čekali utakmice sa Haškom. To su bile utakmice koje su bile uvijek teške, koje su uvijek nosile jednu silnu napetost. Možda što morate znati da je na igralište tada dolazilo i po 10-12.000 ljudi na utakmice građanske nažvraca protiv prvaka Mađarske. Bilo je čak 18 što je bio i rekord. U jednom minimalnom prostoru mi živimo jedan pravi nogometni športski život. Mi imamo veslanje. To je neviđeno, ljudi uopće nemaju pojma da znam kako postoje veslanje, čak sve nekakve medalje, a onda su utrke na Savi, HVK i Gusar, pratilo je po 20.000 ljudi. Mi smo imali trkalište u Trnju
i 100-tinjak metara ispod igrališta Grenzok mi smo imali trkalište koje je tada primalo 20.000 ljudi. I kad je na nogomet dolazilo od 6 do 7, na to trkalište na kojem su vozili i Šnevajs i Babić i Urović i svi mogući evropski majstori, dolazilo je 20.000 ljudi. Dakle, atlet je živo. Imali smo trahovi ping-pong, imali smo Dolinara, imali smo tenisače, 4 mušketira, mi smo imali u Zagrebu, opet na razmak od par ulica, 4 igrača svjetske klase. 40 još kao klinci smo bili tam svi, a ono smo zajedno svi skupa rasli, cijela ta klapa. Možda neko bi godinu dana stariji, neko mlađi. A Bajdo išli smo Novu cestu u školu gdje sam i ja išla. Poslije išli u gimnaziju tam gdje je današnja Mimara, a ja sam išla u evangeličku školu, pa smo opet bili na istoj relaciji, tako da smo se stvarno puno viđevali. Onda uglavnom jako je bil aktivan. Stalno smo nekad na Sljeme hodali, nedeljom na izlete, pa u kina, pa šličuhali se, kako se to danas veli, sklizali, ne, pa rolšuhali, pa čak par puta sam ja i na skijanja bio, uglavnom smo puno sve amaterskim športom se bavili. Bajdo je inače bilje dobar, zgodan dečko, veseli, uvijek i nekakve huncuterije spelavali, tak. To se još danas sjećam kako je bil novi jedan kaput sam dobila, ovakve ratski bijeli sa karirani crnim, i onda sam imala ogrnutine na sebi i onda na jedan put su kaj znam, Bajdo, još nekakvi dečki došli, pokupili mi taj kaput i jednostavno su mi ga odnesli i nakon par dana su mi ga vratili i onda su mi opet pisali, poslali pismo da nek dođem, da mi se izvinaju za kaput. I ovakve dogodovštine koje kakve su bile. To je bilo sve ovak fakinski, ali dobro čudno fakinski. Pa smo onda cijele klape, smo mi to svi zajedno išli u kino i evo ja sam si od 41. do 45. sve pisala, sve filmove koje sam gledala, čak od koliko, jel od 3 do 5 ili od 5 do 7 i s kim sam bila i datum i koji glumci su igrali. Pa evo tu vam na primjer sad mogu reći da 41. godine Kraljevi Petroleja smo gledali, koliko nas je bilo 5, igrala je Hedy Lamarr, Claudette Colbert i Claire Gable. A šta se tiče nogometa, to je bila Tratina, onda kao što je sad opet Tratina, prije placa, prije Trešnjevke, bilo puno livada, male uličice i male kućice. Onda smo znali nabijati loptu, bili smo sretni kad smo imali tenisicu. Kad se tenisica zlizala po ono šljunku kad smo igrali, smo napravili krtenjaču. I to smo nabijali. I to, na primjer, u ulici, gdje su te kuće imale svoje drvene plotove. Onda s jedne strane je bil plot, gol, ulaz u tu kuću, a s druge strane obratno, a Bajdo je bil baš u toj ulici na broj 24 u Drenovačkoj, gdje baš kod njega isto tako dobra vrata su bila. I tu nije bilo problema, tata nije stvar problema kad smo nabijali tu loptu u vrata, nego susret nas je gnavio. Moj prvi susret sa Vukasom u dresu bio je na igralištu Konkordije, čiji je on već bio član od 1940. godine. Ta se priča već dobro zna, da je njega čak trenirala gospođa Kunštek, ako se ne varam, tako se je zvala. Ona je bila supruga od poznatog igrača i poslije trenera Tonija Pogačnika. Ona je bila zapravo rukometašica i prihvatila je Bajdu Vukasa ovako iz velike simpatije prema tom sitnom, krhkom, bljedolikom, plavom dječaku koji je s tom loptom već pravio onda čudesa i ona ga je čak uz silnu podršku trenirala. Bajdo Vukas je već onda imao jedan tretman igrača koji će kad-tad igrati i za prvu momčad Konkordije. Sjećam se baš jedne utakmice tog popodneva, rekao mi jedan moj prijatelj, čuj, ovdje bomo vidjeli jednog malog iz Konkordije, svi već za njega znaju, igrati nogomet onak kada mi igramo u koloniji. A ja sam stanovao u terenskoj koloniji, u željezničkoj koloniji, i mi smo svi haklali taj nogomet, više sa tenisicom nego s prvom loptom, ali znam da smo svi obožavali samo jednu veliku stvar u nogometu, koja će baš tog dečka, kojeg ćemo mi ići gledati, resila, a to je bilo driblanje. Veli imati dečko jedan plav, možda ga vidio, žuti, dribla neviđen. Konkordija je se oslanjala na svoju nekakvu visoku tehniku, ali taj mali je zaista u nekoliko navrata driblao na jedan način koji zaista je nagovještavao da će se raditi jednom mladiću, odnosno dječaku, jer je on djelao dječački. Bio je jako nježan, vrlo krhak, plav, nizak,
ali s loptom u nogama bile pravi majstor. Mi smo već onda bili jako rafinirani i ja sam rekao, dečki, pazite, ovaj mladićak će jednoga dana biti veliki as nogometa. Bajdo ima, na primjer, ovakav život. Igramo na livadi nogomet. I od Bajdeka mama zove: Bernardo, kriči ona, dere se. On kaj da ju ne čuje. A moja mama kad je došla na vrata, kad je samo zašfučkala, to je bil znak, ja moram ići doma, tu nema kaj. Jesam završil utakmicu, nisam. A kad se sjetim njegove mame, Bernardo kad je kričao, to je bilo zgodno. Onda 10 puta je morala kričati da se on pojavio. Možda je presudni moment u njegovome razvoju iz djetinjstva u mladića bilo to da je njemu mati umrla u toku rata, a otac je radio i onda je on uslijed toga vjerovatno proživljavao i doživljavao određene šokove. Postoje bez majke, bez nikoga ko se za njega brinuo. Sada je on bio više prepušten ulici i društvu. Bajdo je vidjel da kod nogometa uvijek nešto dobi, tak je nekako upali u Beograd, je došao tam kod Luke Šarića. Imali smo neku športsku jedinicu, možda posebno jednu zgradu, gdje su oni svi tamo živjeli, igrali, hranili su se kod nas u oficirskoj menzi. Bilo im je dobro, mali je bio oduševljen. Međutim je i ovaj vođa ekipe meni rekao: slušaj Luka, veli, pa ti se meni doveo, veli, Anđela, pa to je dijete koje ja ne mogu zamisliti, pristojan, fin, poslušan, ima kućni odgoj, kulturan. Pa je, veli, on je iz Zagreba, pa ne može drugčije biti. Ne? Dolaze novi klubovi, nema više Građanskog, nema više Konkordije, nema Haška, nema Kroacije, ukidaju se sve stare vrijednosti. Stvaraju se novi klubovi po sovjetskom uzoru. Po sovjetskom uzoru stvoren je i Dinamo, po sovjetskom uzoru stvorena je Lokomotiva koja se prije zvala Željezničar, stvoreni su nekakvi elementi, amateri, nekakva čudna imena koji mi svi nismo uspjeli nikada dobro, što bi se reklo, sažalkati. Moj otac usput nikad nije otišao više na utakmicu, čim nije više bilo Građanskoga. Bajdo vam je došao natrag krajem te 45. godine, negdje u jesen, ne znam, 10. mjesec koji. I kad je došao, on se došao javiti, mi smo se sreli, razgovarali kako je bilo, malo je povjedao gdje je to bilo, gdje je ta njihova jedinica, uglavnom je po toj Jugoslaviji igrala i kako igrala, on je bio zadovoljan. Stari je bio također zadovoljan jer je mali pol godine proživio i bio je usmjeren. Meni je bilo isto drago da je Fater bio zadovoljan. Jedan mali klub zvao se Amater. To su dečki koji su uglavnom negdje okupljeni oko Trešnjevke. U tom malom Amateru zaigrao je i Bajdo Vukas. Kad je 47. godine Bajdo otišao u Hajduk, a prije toga je došao do fuzije između Amatera i Slobode, tako da se stvorio klub Zagreb. Bajdo Vukas je baš na utakmici Zagreba u Splitu igrao tako briljantno da su ovi odmah poskočili, jednostavno zapljenili, zarobili čovjeka. Dignuli se u Zagrebu sve ljude koji su ga poznavali, čak i njegovog oca, jer njegov tata kod tata baš nije bilo ono oduševljen da bi sad Bajdo išao nekam. On je se najviše htjel da mu tata, sin bude, svrši nekakvu školu. Međutim, pritis Hajduka je bio silan. Dolazi Frane, dolazi Jozo i dolazi, tada im je bio trener Ljubo Benčić i sad oni meni se obraćaju. Bio je neki nogometni klub, amateri, ne znam ja sad kako se zvao, igrao je u Splitu i ima neki mladić, veli, igrao je lijevo krilo, zove se Vukas i veli, on se nama dopao i on bi mogao kod nas u prvoj momčad igrati odmah, izvanredan je, veli. I mi smo pokušali već sve u Zagrebu da dođemo do njega i do toga da ga angažiramo, međutim nismo uspjeli jer njegov otac ne prihvaća uopće razgovore da bi sina napustio da ide iz Zagreba. Kakvi su vaši uvjeti? Vi morate nešto i nuditi, ne? A veli, je, mi bi bili voljni prvo da mu osiguramo da ide u školu. Velim, to je dobro, to se slaže. To ja prihvaćam, a i to stari stalno ističe njegov otac da
on hoće da završi školu. Drugo, garantiramo da neće ići u vojsku. To je isto prednost, znači 2 godine nećeš biti izvan športa ili ne znam, izvan škole ili kako hoćete. I treće, veli, mi se spremamo, iduće godine idemo u Australiju, bit ćemo tamo, ne znam, mjesec, 2 dana i ići će se nam u Australiju, a u to vrijeme putovati van je bilo nešto neostvarivo. Postoje nekakve priče, ja sam razgovarao sa Željkom Čekovskim nedavno, koji je rekao da je on jedini bio, da je on, dakle, kao igrač, rekao pa zake ne uzmemo ovoga mladića. Međutim, postoje nekakve verzije da su stari igrači bili protiv, da nisu htjeli još jednog mladića ili čak da nije svojim načinom igranja spadao u sustav igre koji je tada igrao u Dinamu. I došao u Hajduka i nastavio je karijeru. Ja sam bio i Božo Proketa, smo bili po njega u Zagreb i doveli ga. Malo smo bili u doumici, da li će nam doći, neće li doći na stanicu, ali Boga mi došao je. I kad smo prošli Karlovac, onda sam rekao, a sad više ne može se vratiti, ide on u Split. Prvu utakmicu koju je igrao za Hajduk bila je utakmica na proslavi nogometnog kluba Velež u Mostaru 1947. u 7. mjesecu. To je bila proslava osnutka Veleža, a tada Velež nije igrao u prvoj saveznoj ligi. Tu smo utakmicu dobili s velikim rezultatom, igrali smo vanredno i oduševili mostarsku publiku, a u prvom redu je oduševio ih baš Bernard Vukas koji je igrao na lijevom krilu. Ne mogu vam reći koliko je bio obljubljen u Splitu. Od svakoga. I, rekao bi gotovo kad se on 1947. godine pojavio u Splitu da je bio tema mjesecima i mjesecima Splićana na svakom iole, kako mi kažemo, kantunu ili kutu grada. Znate, svugdje se pričalo, pa onaj plavi momak, kaže, što je došao iz Zagreba, pa to je strila, to je magla, to je dribling, to je ljepota baluna, to je savršenstvo, to je... Plac je bio odmah puniji, razumijete, na igralište dolazilo mnogo više publike. Onda nije samo Split, nego cijela Dalmacija je živjela sa Hajdukom. Ja sam slučajno stao u blizini komande Moranice, to je blizu mora, gdje su dolazi brodovi na utakmicu sa trabakulima, bi se došlo sa zastavama, puno ljudi iz ovih obličnih otoka. Pjevali bi pjesme, jer to je bio u stvari ustanak Dalmacije, kak Hajduk igra. Iako nisu bile onda ceste kakve su danas, ni autobusi, to je bilo onda kad bi došlo na Hajdukovo, igrali se 20.000 gledatelja, to je bio ko danas da dođe 100.000. Skupa s Matošićem Franom tvorio je osnovac, glavni osnovac, glavni potporan momčara. I mi, ostali igrači, kad bili smo sigurni kad oni dvojica igraju, da ćemo mi tešku utakmicu izgubiti. Imali smo svoj stil igre, znali smo šta hoćemo i to bimo izvršili na terenu. Ako je protivnik bio bolji, u redu, ali mi nikad nismo prilagođavali svoju igru protivniku, nego neka protivnik prilagođava igru nama. Nismo mi baš tako lako gubili utakmicu. Ovo je velika mali, da ne govorim malo bi možete dobiti. Jer mi smo ipak osvojili jedno prvenstvo bez izgubi utakmice. A zna se ko je bio u prvoj ligi, koji su klubovi bili. Često puta kad je utakmica bila sigurno dobivena, znao bi se i malo iživljavati i producirati na svoj račun, pa driblizima ismijavati protivničke igrače. Ali međutim to je one vatrne navijače Hajduka oduševljavalo. Nikad neću zaboraviti, pa to je bila užasna jedna utakmica Dinama 49. i Hajduka. Po jednoj kiši 1-1, grozna utakmica, sklisko, teško, gadno. I sad se dogodilo da jedan Marko Jurić, koji inače bio brz, atletičarski čak 11,
ali pomalo težak, naletio na Bajdo Vukasa. A Bajdo Vukas, lak, pero, sa potezom na levo, s potezom na desno. Pa to je bio masakr koji ja nikad više nisam, možda jesam još jedan put, kad je Metjus varao ondašnjeg Stankovića, tako je Vukas upropaštavao čovjeka 45 minuta do te mire, da sam je jednostavno svima rekli, dječki, pa dajte ga pustite, i onda su mu nekako uspjeli mu poluvremenu reći, Marko, pa ne srci na njega, daj neka stani, a Vukas je vjerojatno već izživio. Dakle, znači, Bajdo Vukas je bio jedan monster nogometa, jedan čudovište koji danas, nažalost, ne postoji. Ja se sjećam dobro moje prvo utakmice protiv Bajde Vukasa, noćna utakmica, idemo u stadionu, Bajdo igrao lijevu spojku. Negdje naišao mali Perušić, opao je dolje, Bajdo ga je predriblao, drugi naišao Vlatko Marković, Bajdo ga predriblao, treći sam naišao ja, mene je predriblao, gurne loptu u gol, a onda nas upitao, dečki, kaj sam zgubili u travi, pravo tražite dolje. Mi smo bili ljuti normalno, Bajdo bio utakmicu 3-2, Bajdo je bio daleko najbolji igrač. Donio je Hajduku ono nešto baš što mu je trebalo. Uz jednog Franu Matošića, naravno, uz starije igrače još koji su već bili u Hajduku, uz jednog Ljušticu, uz jednog Božu Groketu, uz jednog, rekao bi, bedema Hajdukove obrane pokojnog Ljubomira Kokezu i Vladimira Bearu. Mislim da su sačinjavali jednu nezaboravnu 11-toricu i vjerujem da će proći još mnogo vremena, znate, dok se u Splitu pojavi takvo jedno društvo, takvih, rekao bi, zaljubljenika koji su nas oduševljavali više od 10-15 godina. Hajduk je prije toga 2 puta bio prvak 27. i 29. i sve do 1950. nije uspio osvojiti prvenstvo. I sjećam se ko sad Tomašević je dao gol za Crvenu Zvezdu, a to je bilo isto odlična utakmica. Ko dobije prvak je države. To je u stvari prvo prvenstvo Hajduk osvojio 1950. godine. Zvijezda je došla sa jednim bodom prednosti i ako je tučemo, mi imamo bod ispred nje, sljedeća utakmica je budućnost u Splitu, sigurno smo prvaci. Onda se rodila ta famozna Torcida. 1950. godine, ko sad se sjećam, došli su Splita, ovdje su imali trokut sa T. Studenti, uglavnom to su bili sve studenti iz Zagreba, neki su došli iz Otoka i tako je stvorila se Torcida i bile po gradu svega, gužve, razumijete, i došli smo na utakmici i Tomašević je dao gol, Zvijezda je vodila 1-0, ja sam bio iza gola toga, jer kao rezervni igrač sam sjedio iza, nije onda bilo. I kad je vodio 1-0, znate vi kako je mi Dalmatinci smo, već se počelo negodovati, već je počelo publika malo zviždati, ovo ono, i u jednom momentu Bajdo je uvatio loptu tamo negdje na centra, prošao je po lijevom krilu sve. Došao je do velikog auta i sa velikog auta uputio je loptu u velikom luku prema golmanu Mrkušiću, golmanu Crvene Zvezde. I ta je lopta pala u luku i udarala u lijevu stativu i odbila se u gol. Onda je bila prekinuta minut utakmica, gdje je publika uletjela igralište, svi su se počeli ljubiti, međutim pada još jedan gol. Nakon 7-8 minuta Broketa je zabio jedan prekrasan gol iz volea s jedno 25 metara i s tim golom Hajduk je prvi put osvojio poslijeratno prvenstvo države. Ja mislim da mi je to najsretniji trenutak na ovom, ali još onom starom igralištu, jer ovo već puno ljepše nego ono u to vrijeme, kad je bio Salbun i u stvari pijesak. Onda je Split poludio, to je bilo ono svega. Onda poslije toga su bile razne čistke, Beograd nije mogao zamisliti da bi mi mogli osvojiti prvenstvo države. To je bilo prvo prvenstvo države koje je osvojio jedan klub izvan Beograda. To će biti prva verzija 1952. godine. Odlučivale su 2 utakmice posljednjeg kola. U Zagrebu su igrali Hajduk Lokomotiva, a u Beogradu Crvena Zvezda Dinamo. Obje utakmice su igrane u isto vrijeme, a favoriti su imali isti broj bodova. Iako je Zvezda od samog početka žestoko napadala gol Dinama, oduševljenje na stadionu izazvalo rezultat utakmice u Zagrebu. U tom trenutku je bilo 1-1. Nekoliko minuta kasnije, nakon gola Papeca u 25. minuti, Lokomotiva je povela 2-1. Istodobno je Zvezda postiže svoj prvi pogod i vodstvo, ali samo 3 minute kasnije Broket izjednačio rezultat u Zagrebu, a u 44. minuti postiže i treći gol za Hajduk. Poluvremena završavaju rezultate 3-2 za Hajduk i 2-0 za Zvezdu. U
5. minuti drugog poluvremena Dinamo postiže pobjedak i znatno smanjuje Zvezdine šanse u borbi za prvo mjesto. Za to vrijeme Hajduk promašuje 11-terac, ali nedugo potom postiže konačno 4:2 i tako po drugi put u poslijeratnom razdoblju postaje prvak države. Moram reći da je Hajduk u tom razdoblju bio na vrhuncu svoje slave, da se tako izrazim, prije svega zahvaljujući trojici. Među njima je bio Vukas u prvom redu, bio je Beara na golu i Frane Matošić koji je bio duša momčadi. On je bio umjetnik s loptom. Njega nisi mogao udariti, njega nisi mogao boriti, njemu nisi mogao ništa, on je s loptom mogao napraviti što je god htio. On je zna Hajduku sam dobiti utakmicu. Ja na golu nešto se zbuca, onamo nešto ja obranim uz ona 2-3 bečića, ona siromaha, on nešto iskotrlja gori, prođe i 4-5, vrati Frane čušne, izdravo 1-0 i 1-0 ostane i tako pobjedimo. Tako da smo mi na njega igrali u stvari on je rješava sve te utakmice. Druga utakmica koja isto je jedna od vrhunskih utakmica, sjećam se, igrali smo protiv Dinamo u Zagrebu, Dinamo imao 49 bodova, mi 48. Ko dobije tu utakmicu, prvak je države. Jer znate kako je prije bilo, ko danas u vaterpolu. Imate 2 dobra kluba, 3 dobra kluba i znano se gdje su tu gubilo bodovi, da ih je teško se moglo nadoknaditi. I tukli smo Dinamo 6:0. On je bio jedan najbolji igrač na terenu i nakon toga smo osvojili prvenstvo države. Dao je 2 gola, dao je Rebas 2 gola i dao je Vidošević 2 gola. Nakon utakmice je bio vesel. Pazite, ko zna šta se u njemu u tom momentu događalo, razumijete, da je najveća utakmica da u Zagrebu. Možda je baš htio zato da dokaže ovima, evo vidite, nisam postao u Zagrebu igrač, ja sam postao u Hajduku i to. Vjerovatno to. Recimo, moji susjedi sa Vukasom još počeli dok sam bio igrač Zagrebačke Lokomotive, jel? I danas mi smo sjećamo jedna utakmica gdje je igrala na igrištu Zagreba, igrala Lokomotiva i Hajduk. Hajduk dolazi u Zagreb, kompletan isto, a u Lokomotivi Čonč, pa Papec, pa ti to bogati momčad bilo da je bilo to milina gledati. I utakmica počne, ja normalno navijal kak sam s Bajdekom bili, moja klapa za Hajduk, stojimo mi tamo kak sam to klape su stajale i utakmica igra 1:0, 2:0, Lokomotivaši ponoreli, bogati, igraju 4:0, povedeju oni protiv Hajduka. Konačno Hajduk da 1 gol 4:1. Pa se mene teško kad ti protiv godi 4:1 na tuđem terenu, razumite, vrlo teško je tu sad nešto napraviti. Onda je Fran reka, ljudi, sad ovu utakmicu ne smijemo izgubiti, moramo dignuti bod i pazite, svaki koji izađe vanka ima da gine. Onda se diga Vukas, razmišljam, poljubio je Franu, dali smo sve ruke, izašli smo vanka. Znate šta, Vukas ne samo da igra protiv nas 11 igrača Lokomotive, nego igra i protiv 11 igrača, odnosno 10 igrača Hajduka. Dao je 3 gola i ja se moram pohvaliti da sam u utakmici ja dao 3 gola. Utakmica je završila 4:4. Ja sam gledao puno utakmica, bio sam svjedok puno velikih susreta sa velikim igračima, no ne sjećam se da je neko tako briljantno odigrao 45 minuta kao na to utakmici Vukas. To je prvenstvo, tamo bilo neki kontra 6. mjeseca, bili smo na kupanju, sjedili smo svi na kupanje i onda je došao jedan mali gol iz Zute, hitne iz Hajduka, govori Bajdo, kaže došla je telegram, igraće za reprezentaciju Europe. On je tu sjedio među nama, on se uopće nije tako reći uzbudio, nastavio je igrat, završio je partiju, onda kad završio partiju u Breskoj trži rekao je vratit ću se brzo, otišao je tamo u Hajduka i otišao u Englesku, igrao je za reprezentaciju kontinenta i dao je 3 gola, bio je najbolji igrač i tako dalje. Moj najdraži trenutak je bio, ja sam kao igrač Hajduka igrao 2 puta, jednom za reprezentaciju svijeta, jednom za reprezentaciju Europe i baš golovi koje sam postigao na tim utakmicama bili su djelo Hajdukovi
trenera, a i učitelja, u stvari igrača koji su bili stariji od mene i koji su mi stvarno pružili toliko da sam se ja uzdigao na vrh evropskog nogometa. Već sa 20 godina on je bio reprezentativac. Prvu utakmicu odigrao protiv Albanije, koliko znam. Iza toga je odmah išao na olimpijske igre u London, 48. godine. Znači sa 21 godinom on je bio reprezentativac u momčadi, koja je onda nešto značila na olimpijadama. 15. olimpijske igre ostale su mi u najdubljem sjećanju, posebno Tampere, iako predstavlja samo dio 15. olimpijade, odnosno njezina nogometnog turnira. Dva su razloga za to. Jedan je osobni, a drugi se odnosi na činjenicu da su dvije utakmice protiv reprezentacije Sovjetskog saveza, prva koja je završila rezultatom 5-5 i druga 3-1 za Jugoslaviju, predstavljale zasigurno najveći sportski spektakl olimpijade. A što se mene tiče, to su bile moje najbolje igre u reprezentaciji. Na tim sam utakmicama, u nogometnom smislu, našao sebe. Igrajući povučenog centarfora, gospodario sam sredinom igrališta i gladio igru, a najveće sam zadovoljstvo osjećao kad sam aktivno sudjelovao u postizanju golova, iako od spomenutih 8 nisam ni jedan sam postigao. Da u nogometu nisam doživio ništa, nego samo Tampere, bilo bi to više nego dovoljno. Reprezentacija Jugoslavije kasnije pobjedila Dansku 5-3, a onda u polufinalu i Njemačku rezultatom 3-1. U finalu su igrali protiv velikih favorita, reprezentacije Mađarske. Izgubili su 2-0 i osvojili srebrnu olimpijsku medalju. Na svjetskom prvenstvu bio sam svjedok 1954. osobno. Igrala su u Švicarskoj, neke utakmice u Ženevi, neke utakmice u Lozani. Kad su ušli u četvrtfinale, suprotstavila im se momčad Njemačke. Ta momčad Njemačke je nastupila sa Seppom Herbergerom kao kormilarom, u glavnoj ulozi naravno, zato jer je on za tu utakmicu pripremio takav nečuveni bunker koji ne igraju ni niže razredne momčadi. Reprezentacija u kojoj je navala bila u sastavu Milutinović, Mitić, Vukas, Bobek i Zebec, igrala je od njih ono što se kaže mačke i miša. A ovi su se povukli u mišju rupu i čitavu utakmicu su oni držali bunker kakav se nije vidio. Tako da su ostali samo na kontranapadima. I ta dva kontranapada i uz neke greške naše obrane njima je uspjelo pobijediti utakmicu 2-0 i kasnije postati svjetskim prvakom. Bei uns war die Taktik klar, dass wir aus der Defensive spielen, mit 3 Stürmern, mit Rahn, mit Ottmar, mit Schäfer. Naša je taktika bila jasna. Igrali smo defenzivno s 3 napadača. S Rahnom, Ottmarom i Schäferom. Max Marlock je igrao više u sredini terena, a ja sam bio vezni igrač, između obrane. Imali smo sreću da je nakon 10 minuta Horvat dao autogol. Potom je Helmut Rahn 3 minuta prije kraja dao odlučujući gol za Bambu. Nach der Erringung der Fußball-Weltmeisterschaft. Es war das meiste Glück, das wir gehabt haben bei diesen 2-0. Hohlmeier hat einen von der Linie getreten, einer ist an der Latte, einer ist an der Pfosten gegangen. Die jugoslawische Mannschaft war uns technisch und spielerisch in diesem Spiel einfach überlegen. Aber wir hatten das Glück. Poslije te utakmice koja je bila impresivna bila na neki način, oni su stvorili još jedan uigraniji tim u kojem su i nastupali, kojim je nastupalo 7 igrača iz Hrvatske. To je ta momčad koja, vjerujem, nije dosegnuta ni do danas. Bilo bi možda zanimljivo nekoliko riječi reći o utakmici u Torinu protiv
protiv Italije 1955. godine. Ja sam imao isto tu sreću da gledam tu utakmicu. Krenuli smo u taj Torino, pun stadion, nevjerojatno raspoložene publike toga dana, ali publike koja je na kraju apsolutno bila manja od makova zrna. Zato jer je reprezentacija tadašnja postigla ni manje ni više nego 4 gola, od toga jedan naravno i Vukas, 4 gola poslije kojih je stadion bio u mrtvačkoj atmosferi, da se tako izrazim. Na toj utakmici počeo sam igrati kod lijevo krilo i nisam imao volju da igram. Igrao sam jedno 15 minuta, poslije toga sam prošao na centrafora, zamenio se za Zebisom, bio sam najbolji igrač i dobili smo utakmicu 4:0. Iako sam bio van forme, znači nije baš ono da igrač van forme pa da ne može dobro igrati. Kad smo izlazili sa stadiona, bio je takav špalir ljudi na ulicama Torina da je to bilo nevjerojatno. Pljeskali su im kako ja još nisam nigdje doživio. Na utakmici sa reprezentacijom Italije u Zagrebu, koja je završila 6:1 za našu momčad, tadašnju, jasno. Prisutni promatrači, danas menadžeri, bili su, pored ostalog, oduševljeni sa 2 igrača, Vukasom i Milutinovićem. A naročito sa Vukasom, koji je izvodio virtuozne poteze na toj utakmici i dao jedan fenomenalan gol tamo iza 16-terca, opalio volej i lopta je završila u mrežu. Tada su ovi navalili na njega kako bi ga doveli u Italiju. I nije mu baš bilo lako oprostiti se od Hajduka u kojem je bio idol. 57. godine je on otišao za svotu od 60 milijuna lira u Bolonju. A profesionalizam u Bolonji je potpuno jedna druga stvar. Nije to niti Njemačka, niti Španija, da su potpuno profesionalni momčadi. Plus toga, ja sam u Bolonji se razbolio, dobio žuticu i na jetra, a tamo od profesionalca traže da on 11 mjeseci stalno igra. Ja takav napor možda sam mogao izdržati, ali ja sam, kad sam se razbolio, ono što sam imao primiti sam primio, s tim sam bio zadovoljan i zbog toga sam najviše vratio. Ja sam jedva očekivao da se mogu ponovo vratiti u Split, da još mogu koliko toliko nešto Hajduku dati su 32-33 godine. To je meni bilo od prvog dana kad sam došao pa do posljednjeg dana da se ponovo vratim. A bio je stvarno veliki Hajdukovac, jer pazite, meni ne ide u glavu, on se tako uklopio u tu sredinu da je čak znao bolje pivat od mene izvorne splitske varoške pisme. Pazite, nije to mala stvar. Recimo, Zagrebčani u Granoj igraju Belot. On je došao ovdje, naučio je Trešate i Brišpulu igrati tu našu dalmatinsku igru. Igraju tu igru bolje nego masu njih rođenih Spličana. Pa onda je naučio iz Tribu, pa mu više nije smrdilo maslinovo ulje, pa je naučio iz fritule za Božić i tako. To je čudno kako se taj čovjek, uklopio u tu sredinu. Svi smo ga volili, a on je volio Hajduka iznad sebe. Ja se sjećam, Bože moj, kad se Frane Matošić stvarao, ima je čovjek 33 godine. Kad ga on išao moliti, kleća ispred njega, Frane, dođi, stoji mi na plac, ja ću trkat za sebe i za sebe. Odigrao sam 14 punih prvenstava sa prekidom nešto vojske, nešto kad sam bio u profesionalima. Hajduk me zadržao, a vjerovatno da se ponovo rodim, ponovo bi bio igrač Hajduka zbog jednog velikog drugarstva i poštenja, gledajući na publiku, gledajući na ono što su igrači Hajduka u to vrijeme za ono malo, ali uglavnom za svoj grad dali u nogometu. Konce 62. godine on je otišao u Austriju. I u Austriji, čini mi se, najprije igrao u GAK iz Graca sa golmanom Jurićem, isto s kojim je igrao Hajduka. I onda je igrao Kaffenberga. Igrao je, čini mi se, u Austriju, u Klagenfurt. Ta 3 kluba je igrao tu. On je apsolutno bio svjestan svoje vrijednosti. To se vidjelo i
svakog razgovora i svakog njegovog kontakta s ljudima, s nama kući, jednostavno i mi smo osjećali da je on jedna zvijezda. Ljudi su okretali za njim. Mi smo recimo imali prve automobile u Splitu, to je bila poznata to doba, recimo taj lanča Apija, nekako je on donio iz Bolonje na našem povratku iz Bolonje, smo gore bili zajedno, mama, on i ja. Svi su gledali, svi su promatrali, dolazili, tražili autograme, tako da meni na neki način to bilo malo i neugodno. Budući je takva naša materijalna situacija od toga doba bila, uvijek sam nekako i po oblačenju odskakao okoline, što je mene intimno kao klinca isto tjeralo na razmišljanje i na neki način malo me čak i to smetalo, jel? U to nekom momentu. Recimo, mogu ispričati jedan detalj iz osnovne škole gdje mene razrednica pitala, kaže, šta je vaš otac po profesiji? Ja kažem, nogometaš, najnormalnije. Ona kaže, nemoguće. Profesija nogometaša ne postoji. Ja u jednom momentu kažem, dobro, sam u sebi, za nju kažem električar. I ona je napisala imenik električar. Opet ja nikog doma ne pitam o tome, nego vrtim film i znam, otac moj je profesionalac. On je praktički bio prvi profesionalac tog doba jer je otišao vani 58. godine u Bolonju i bio je naš prvi poslijeratni profesionalac. Njemu je bio nogomet sve i nije važno gdje se igralo, kud se igralo, glavno da se igra, a i da se dobiva. Bio je jako potišten, cijela obitelj je patila tjedan dana koliko se izgubilo, tako da smo bili svi kao u karanteni, ali onda se i živilo, počelo se živjeti odmah idući tjedan, se počelo živjeti za drugu utakmicu, za druge pobjede i tako. Kad neko reče igramo da igra, kod njega to nije bilo, njemu je bilo stvarno važno pobijediti. I tu je nalazio samog sebe i znate što, nije to nimalo lagan život bio, ali ja sam bila uvijek kao ono, znate šta, uvijek je žena 3 kantuna kuće, tako sam to ja bila, što je rekao moj sin, ne, ti si bila sva 4. Prestanak njegove karijere, vjerojatno je da je bila njegova drama intimna. Sigurno da je to jako proživljavao i taj odlazak. To mogu danas vidjeti iz nekih fotografija, recimo nakon zadnje njegove utakmice u Hajduku. 62. godine, toga se jako dobro i sjećam i povratka kući nakon te utakmice gdje je, neću reći, bila jedna potresna situacija, ali praktički je on, možda ga više potresa odlazak iz Hajduka nego uopće prestanak karijere, one nogometne, 67. godine mislim da je to bilo. Znači on u 40. godini prestaje igrati nogomet. Još je te godine dobio ponudu od jednog bečkog kluba, mislim da je Rapide, da još možda pokuša nastaviti, ne pokuša dati kvalitetu, to je još uvijek i bila u to doba, nego da još pokuša odigrati jednu sezonu za taj bečki klub, ali očigledno on je bio predosjećen nogometom. A mí me ha gustado mucho, era un jugador muy creativo, o sea que es un futbolista con mucha inteligencia. Quizá no era físicamente muy poderoso, pero muy listo, muy inteligente y desde luego tenía unos pases impresionantes. Era un futbolista, digamos, para decirle que no, bueno, muy inteligente, muy buena técnica, muy buena visión, un hombre no egoísta, o sea que para mí un hombre muy destacado era el fútbol. Ako se može praviti rankinga, težak je od 10, sigurno od 10 najboljih igrača na svijetu svih vremena. Jer tu mogućnost da prelazi, da vara, da zaobilazi, da izmišlja, da daje one stvari koje niko ne očekuje, kad smo svi tamo otišli s njim, kad su svi otišli tamo, to se danas jednostavno ne može niti zamisliti. Mislim da je vrijeme tog nogometanja prošlo. Uvijek je pitanje da li bi on mogao, danas ne bi mogao, on bi mogao uvijek, jer pravi igrač uvijek može. A Bajdo je nosio u sebi upravo ono što je danas najvažnije, ritam, imao je strahovit ritam, a imao je osim tog ritma koje imaju svi današnji igrači, ali nisu imaju maštu, koje jedan danas igrač više nema. Imao je ideju, imao je neočekivanost, imao je čudo. Usko vezano uz talent i nadarenost jest osjećaj za loptu i osjećaj za prostor. Osjećati prostor znači unaprijed znati gdje se nalazi od protivnika najslabije branjeni prostor. Taj osjećaj smatram korisnijim i razvijenijim kad igrač instinktivno vlada što većim prostorom, jer je tada mogućnost iznenađenja puno veća. A loptu treba kontrolirati i voditi je uvijek pod noge, te treba gurati točno na korak. Treba je udarati ne po sredini, nego više gore, kako da ne bježi od noge.
Ja sam tako počeo igrati od prvog dana, nastojeći uvijek biti gospodar.